Kinong ilam kami Meghalaya Powerlifting and Fitness Association kila pentip bakin pelong gajinya ko pra nari kapala tip kum ka second Meghalaya State Open Classic Powerlifting Champion Arjar Persau kapakan top ika bench press squat but deadlift jungki kentai but chunrang naga benta banjet iki rang but kithe lakai banshi benta ka national level bala penya jaka powerlifting India haba keren chikilat patah kubor ba Frankie Nongrum General Secretary Meghalaya Powerlifting and Fitness Association ula pentip ba ka tege jinya kop an penlong ka Sautrik jemang Arjar Persau ha umsning bat ula pentip ru ba ka nega jinya lakai on sha tangi nongsung snong ka jela Meghalaya bat nagal yang ka association ki khot kiwer ya baro ki khun samla ka jela ki bedon ka bor bat kasap bakin mi khmat naga benta ban sei kasap ila kai jongki bat ikinong job on sam da kasong pisa ringkat ki medal bat certificate ki bekwa ban simenta ka ne lumpung kila ban penrung kerteng ila de daga ba online link ba ka link ka bal description bat katar ka bak hadu on preng hadu ka arpnyu trik uya yong Arjar Persau ka bayrung ka ne lumpung ka long san spot tengka bat ikijing tip ki company phila ban call number kendai pra nreu ar nreu not nreu nyau kendai sau Kublai biro kinang pe ngap ya kaneka simpan teplan kam nagalanga Meghalaya Powerlifting and Fitness Association ka asian ka ay kublai ya baro ki athletes ki baju simenta naga posh ka por terus nama ajar kapra kumta teter kabang sedang naga bench press monosnem pati mentang ina yo ban sedang ya ka second classic powerlifting ka association ay kublai ru ya ka director of sports and youth affair ka ba berbojo kersan ya ki players jongi hagi ba lek simenta haka national level but ka kublai ru ya kata ka jingnos yang daga department of sports da baki aya cash award ya ki ba job haka state but ka national level kini kalong ke ka ba I'm sim berjing ku ya ki nolek kai bakum ju ingi ke panya ya ka association ka ngai kublai ro ya ki members founder member jong ka powerlifting Meghalaya ya ka jing not senyang jong ki nakaposh ka po makentiu ya ka association but ya ka powerlifting po jela ka jongi di ko momene ba mentari ka thup ka ba ring sedang ini ka powerlifting classic ka bangin sepelong ha umsning ha Sautrik jong benai besan Arjar Persau bat ka tarik ka bakhadu ngin pidiang ya kinong simenta gede arpnyu tarik belai Arjar Persau bakata ngin pidiang ya ki tang lamba ka online ka ba phila ban copy link ko bangila share hang lamba ka ni video bat lamba ki phone number la phi ba tip company nam ta ka ni but hagani competition ngin prolong ka bench press squat bat ka deadlift haki open category but ka long haki aga meal but ki di kum ka jingkan tu ya ki players pa baro khai ki players ki dei ban kam da ke singlet ki bagi ong gam kasyom nam ta ni competition kat kum ka jing tha jong ka powerlifting India but ki ba job na ka competition kila ban simenta sudut ki national level ko penya kat kum ka calendar jong ka powerlifting India lada ki qualify ya kita ki weight kalau set up kat kum ka powerlifting India qualifying weight ti kata kadi penjemput siapa ki players banwan simpenta dengan tu ya baro ki players untuk kinwan sub junior akan dikadai ka open category handai lamba kan ka open category ngin divide lagi jong ki category kumlesi sub junior junior senior master 1 master 2 master 3 ro dan dai ingin kondok pitang ka baya ka open weight category kata ka dai ka jimpet tip na ka association place you